Laura Fishing Jacket. Moara Sidinia Kitchen from my dikolo tse re nang le tsona mo ke Malisiba Secondary School, re na le Rakgolokwane High School le Molomatlhapi High School. Ke dikolo tse tharo. Child, the second child. Thank you so much. Renata really for taking a project LTLT ke yone ke rile go movie wa go iphitlhetseng ke buka e o le bala go lena barutwana ba mphatso mare matlong ya go ngwana ke Dr. Lesiba teacher Maphoso a Paneng. Then ntle le go senya sebaka a re boleng movie wa rena wa o iphitlhetseng again. Tambo ke bolela ka science ya tlhago, ke bolela ka thuto, ke bolela ka maleme a rena, ke bolela ka thuto, ke bolela ka science ya go o boneng ka go iphitlhetseng Mamotha? Ke ithutile gore phegelelo e tswela katlego. Di bone le gabe a sene tšhelete ya go lefelela dithuto mafelelong o ile a humana a phegelela le gabe a studiša part time o ile a atlega le ge e le gore papa go a bona katlego. Nna ke teacher mo sekolong sa Molomatlhapi ke sekgobela. Bana ba dula gore ba ithutile kudu ka go tseba gore go nyaka go atlega bophelong o tshwanetse gore o tiišetse o kgotlelele. Kane wa Malisiba Secondary School re bone feeling ya o iphitlhetseng re tshepa gore ka mokgwa ba bonego go molaleng gore le ge ba ya go ngwala kukwana e la o iphitlhetseng bo tšea totale bana. Ke nna Mosegokga wa Rakgolokwane High School. Re kgonne go bona ditiragalo ka mokgwa e beng gore re kgonne go kwešiša go phala ge re be re e bala. Ke dumela gore le bana ka mokgwa e beng gore ba thakgetse ka gona ba be ba bontšha gore ba kwešiša seo ba se bonago. Go ra gore ge re boela morago ka ditlelaseng ga re sa ya go ba le bothata, ba ya go kgona go kwešiša ka moka tše beng di beng di bontšhwa. Dikgwelelo tšela ka moka ba ya go di tseba, ditšwelelo tšela ka moka ba ya go tseba, ba di bone ge di be di diragatšwa kua sekamong.